لولاتي ما دما مروف بخوازه قحوهاكي خوش بخوا و ده جزوهاكي كوج صفر هاتيه چكرن بهناكي خوش بر بپوزه و ببه گر مروف بخوازه ده گرما هاوینه ده دوكي هنك بخوا و ده ناف قده هن بمادنا صفر هاتنا نقشاندن ده دوكي تم خوش وره بر مروف آن سینیک گمگمک تپسیک آن آلاوکی دن تفج صفر هاتنا چكرن جبر ویکی وی جاری مجار رنگین ولات آلاوین جمادنا صفر هاتنا چکرنه لکردستانی گلک تایبەتی هەنە و وەکی کەڤنەشۆپی هەبوونە خوا دەپارێزن. گەلێن لە مەزۆپۆتامیا ژیانە بە هونەرە دەستان گەلێک ئافرێنێری گیهاندنە ڕۆژە ئیرۆ. دەوێ بەشێدە ژی ئەمی بەرێخوا بدن دەستەکاریەکی و ji berê ve li Kurdistanê heye. Ev taybetî xonandin an jî çêkirina alavên ji madena sıfır e. Madena sıfır beri zayini di sala 4000 de ji bo çêkirina amûran hatiye bikaranîn. Zihir, zîv, an jî sıfır di xwezayê de bi lêgerînê dihat peyda kirin. Piranî ji bo bêxin nav amûrên xwe dihate bikaranîn. Ji ber ku bi lêgerînê dihat peyda kirin, bi tena serê xwe nedihat bikaranîn. Lêbelê berî zayînê di sala 4000 de êdî bi tena serê xwe jî ji bo çêkirina alavan hatiye bikaranîn. Madena sıfır ji ber ku nerme di çêkirina alavên tûj ango wekî çekan de nehatiye bikaranîn. Piştî ku hatiye dîtin ku toza sıfır tê gel hev û alav jê çêdibin, bêhtir ji bo çêkirina alavan hatiye bikaranîn. Li bajarê Amedê di lêkolînên Kotê Berçem de gelek taybetiyên dîrokê nîşan didin ku li Kurdistanê jiyana niştecihî dest pê kiriye. Her wiha bi destxistina hin alavên li herêmê tê fêmkirin ku bikaranîna madenan jî wekî huner ango destkarî di serdemê de jî hebûye.
لگور روپلین دیروکی بری 10,000 سالان جی لکوت برچم مادنا صفر هاتیه بکارانین. چاوکو روز بروز هر تشت پیشتکه و بکارانینا مادنا صفر جی پیشکتیه و وکی دستکاریه که نوازه حتی روژه ایرو هاتیه. صفر د سردمین بری ده به آوای درب و لیدان هاتیه چکرن. پاشه هن شیوازین تنجی پیش کتنه. دروجا مده مروف دکاره بیجه کود چکرن آلاوین صفر ده همو شیواز تیم بکارانین. لگور شیوازا لیدانه پیشی صفر لسر آگر تین نرم کرن. پاشی به آلیکاریا چاکوچان موتیف و نقش لسر آلاوی تینه چکرن. آنجی آلاو بخواجی بلی خستنه چاکوچان دکه و شکلکی. د داویه ده شیوازه که دن آبالکش هاتیه کشف کرن. به بزماران آنجی آلاوین وکی بزمار دوش صفر تی خرطاندن آنجی کولاندن و به وی آوایی موتیفین هورکتر و خاشکتر دردکوین هولی. ج آلاوین که به وی آوایی تین چکرن را موتیفین خرطاندی آنجی کولاندی تی گوتن. دما مروف تیبه آنجی بخوازه تشتکی وخواه لکردستانی هون بره خواه بدن کو دریجی وکی نشانه که کردستانی و با آلاوین صفر و خوراکین و ورم بروه. جزوه که قهوه، تاسه که نقشاندی دوه، سینیه که خوارنه، تپسیه که آنجی آلاوه که غملا مالان. جبلیوان پیکانه که هون راستی گلک آلاوین دنینج صفر هاتنه چکرنجی بین. نهاجی ام هنگی بری خواه بدن چکرنا فراقین جی صفر. ام پیواجویا هوناندنا صفر یک بی یک نشان بدن. دی گوتن کو او هنرا به همپا جه ایرمنان دربازی چندا کردان بویه. مادنا صفر دست هستین ایرمنان ده دبو هنر و برای شاگرتی هستین وی کاری زیده دبون. لی پشتی گلک زحمتیان کو ایرمنان نوالید جیانه هیدی هستین ایرمن کم بونه و هنر وان بو دولمندیه که چندا کردی. هلبت جبو چکرنا فراقان پیشی صفر تهل بجاردن. پاش صفر لسر آگر تینن کرن جبو تواندن آنگو شکلکی بدنه. جارنان آلاوین کو تینه چکرن تنج پرچه کی پیک ناین. وکی چند پرچه تین آماده کرن و به آلیکاری آگر اف پرچه به هفت تین دانین. جبر کو آگر پرچه نرم دکه هنک صفر دکن ناف و بسایا وی صفره دناف برده ده حاله هر دو پرچه قایم تر به هفت بن.
çêkirina alavên ji sifir sebr û hêzeke xurt dixwaze. Wekî gelek destekariyan, sifir jî piştî ku dirûvê xwe digire, bi lêdana çakûçan îcara motîf li ser têne çêkirin. Her çi qas ji dîrokê heta roja me, ev giraniya vê destekariyê hinekî sivik bûbe jî, hê jî têra xwe zehmetiyên wê hene. Piştî ku dirûvê berheman diyar dibe, êdî dor tê neqîşandina wan. Karê ku sebrê dixwaze, li vir dest pê dike. Bi çakûçan li alavên wekî bizmar didin, ew jî ciyê xwe di berhema sifir de çê dikin. Bi vî awayî şikil ango motîfên li ser berhemê derdikevin holê. Lêbelê ji ber ku sifir madeneke nerm e, pêkan e ku zû bitewe. Yani bi lêxistina bihêz û çakûç dibe ku berhem bitewe. Ji ber vê yekê hin qalibên parçeyî hene ku pêşî wan dixin hundirê alavê. Bi van qaliban alav ji hundir ve ji ciyê xwe nalebite û bê pirskirêk nexşên li ser berhemê derdikevin holê. Ya rastî di çêkirina alavan de gelek pêvajo hene. Piştî ku berhem ji qalib derdikeve, da ku bermahêkên sifir werin paqîjkirin, di nav makîneyekê re têne derbaskirin. Li derdora berhemê tu zêdebûn namînin û berhem paqîjtir dibe. Ji bo guherandina rengê berhemê oksît tê bikaranîn. Alava ku hatî oksît kirin, dîsa bi alîkariya makîneyan tên biriqandin. Tenê ev pêvajo jî têra xwe bi zehmet e. Ji ber ku bêhneke dijwar a vê pêvajoyê heye. Ji bo xebatkaran jî ev rewş zehmettir dibe. Ev pêvajoya ku jêra têgotin kalayî kirin, her wiha tişta herî girîng yê destekariya sifirê ye. Xanên Amedê yên xwedî dîrok û mîmariyeke newaze bi vê destekariya hêja rengîntir dibin. Hunera hosteyên ketkar rengekî din jî li welat zêde dikin û ber bi mal, gund û bajaran ve belav dibin. Heta carinan tenê ev yek jî dibe sedema hatina serdêran.
berhemên ji hosteyên xwe dûrketî carinan dibin fincanek û şahidiya ciwatên germ dikin. Carinan dibin semawerek û hevaltiya rêwîtiyê dikin. Carinan tenê dibin diyariyeke nîşaneya bajarê qedîm. û di ber rengekî welat û di nava berhemên bêhempa de ciyê xwe digire.